açılar. Ынтымағы жоқ елден тапқаны бекер чачылар. Көп düşüktü, tansaдағы. Başından öptürdüm. Hazırlanın var. Жоомарт Бөлкөнбаев жөнүндө билгим келип жатат. Бұл иш-чарада мұғалімдер өз өнөрлөрүн сахнада алып чыгат, таланттарын көрсөтүшөт, бийлешет, ырдашат. Ушул тарихте биз жоон негизинде бардык факультеттерибизге, институттарыбызга бергенбиз. Бүгүн ушул иш-чаранын дагы бир иш-чарасы болуп өттү. Мен ойлойм, бардык мұғалімдер өздөрүнүн идеясын жана программасында айтылган иштерин, ой максаттарын жакшы алып беришти деп ойлойм.